Туғандар, бүгін Өзгөн базарына нашыл чоңға түшіптір. Адам бойлы. Өте чоң, гигант пакен. Галышты менен симентал арғындашқан бош керек дейді. Өте чоң туғандар. 500 000 сом кем бар дейді. Биіктігін қараңыздар. Адамдың анчамча аттандағы биік. Шері 170 ат. Ошол жері 170 ат дейді мойны. Өте чоң ба. Бүгін 21 май 2023 жылы Өзгөн бұқа базарына келіп туғандар. Бұқа базарды епек торпоқтарды көрсетеміз. Бирок чынында өте чоң. Беске тартылып ба бұла? Беске тартылған емес дейді. 500 000 сом тізеден кемі бар дейді. Жақшы кеміктер өзі дейді. Елдің бардығын қызықтырып содалы. Бұл танышыл бұқа. 2 жашар бұқа кен. Шул ем болды. Андан кейін нашыл екінші бұқа дағы бау болып, елді тұтылған бұқа шул болды. Байты бар. Мұнаны көр атшат. Бауылда тұшайды. Kaç verdi дека? 275 milyon. 275 milyon alındı o. Alınıptır. 275 milyon satıldı deyip bandarını. Çoğunlukla. Öte dadılıp bakayım bırakçı. Arkası şkaf, o şkaf. Ha? Savunuz var. 275 değil. 275 milyon getirdi deyip. Dün mü? İşte daha su toktayın da kaptır jeç. Sevmiyor. Böylese. Ava kaça dotasın? Nasıl görüyorsun? Tabii çıkama. Avam. Ertemeden 500 edim öyle deydi. Geçinde çütengeyin az. 400 otam deydi emine. 400 otam. Туғандар, жайлауға шыққан туғандарға өте ыңғайлы, өте сонын, мынандай солнечный батарейкадан үйге светке аябай ыңғайлы екен. Мына шул экөө негізінен комплект еткен. Коробкасында аппараты, мындай солнечный панель мындай десек те болады. Мына шундан келіп, күнден азыр мындай энергия алып келеткен дағы телевизор 300 ваттқа чейин бардығын ішереткен. Азыр ошол эмеменен эле иштеп атат. Күнден емесмечі, мынау аппараты. Жалпы ушул 2 комплект. Қанша дедіңіз басына ка? 35 000 болушы. Болушы 35 000 сомдон екен туғандар. Стиральный машинада иштетет дедіңіз, ә? Иштетіп көрді, иштетет екен дейді. Номер айтып қойың? 551 менен 641. WhatsApp-тағы бар ака? WhatsApp бар. WhatsApp-тан дағы байланыстыңыздар болады. Жайлауға дағы өте ыңғайлы. Ана мынандай ішінде дағы комплектке мындай лампочкалар дағы берілеткен. Лампочканы сайып іштетсеңіздер жарық болады екен. Балыққа барғандарға, көлдің бойындағыларға дағы алып барбасаңыздар өте сон. Анан тоқмақтан форель балықтар келіптір. 600 сом екен туғандар болғаны. Форельдер. Адрес қайырды болады ака? Өзгөнде. Ақжарда. Номер айтып қойың? 505 55 81 80. Форель балығын іздегендер келіп көре бересіздер. Тазаланған форель. Мына номерлері. Кейінгі бұқаларға төрелі. Мына чоң бұқа қанша екен? Сатылды бұ? 160 берді бермейді. 160 берді бермейді дейді. Чоң бұқа. Алайдың қас дейді. Қанша екен екен? 225. Doğru, çoğun kanın bunu айтып қойдыңыз ба? Tamam ja. 120. 120 kemi var. 120 kemi var deyip. Hazırki бағасы тамашылы одан. Қанша oldu baka? Ama қанша айтып қойдың басы? Bası қанша? 130 000 сом deyip bana. Olsa dostum tart konuda çekeyim. Tart koydun mu 20? Adam özünüz tartsan mı aylaga? Ne tart koysa ki adam tart koysa bolbay kalat. Bir tart koy degende okşabay kalat da erten jaman görüp жүрөт. Kaç eкен bu? 110 000 сом. Жаш işte. 2 kişi oldu. 110 000 сом kıyım oldu. Bu kaç eкен aka?
Kaç yıldınız buka? 110. Yaşlıca. 2 yaşar buka. 110 insan kem var. Buka kaç gene ka? 100. Yaşlıca. Güzel bir şey. 100 bin son değil. Güzel bir şey buka. Bu kaç gene ka buka? 110. Yaşlıca. Paltaraşka oldu. Güzel bir şey. 110 insan değil. Öyle. Na buka kaç gene ka? Oka. Alıngan okşaydı ha? Alındı o aga. Aga. Ne bu lan? Alındı o. Satlattı. Sizin kaç aga? Şöyle buldular. Burada okşandı. Satlattı onları ki. Bayla o da. Bu çıkıyor. Çaçakan okşaydı. Şimdi böyle. Kaç aga? Kaç? 110 milyon. Yaş içe. 2 yaş. 2 yaş alıp var. 110 milyon. Çıkıdığın göre öyle. Kaç oldu bu? 100. Yaş içe. 2 yaş alıp var. 100 milyon kıyım var. Aslan. Kaç oldu bu? 85. 85. Yaş içe. Güzel. Güzel düşer. Güzel düşer. Bu çarçap catıptır. Boyu görünmeye alatken. Bu kadar kaçadan buldu da kan? Bu kadar 95'ten. 95'ten. Yaşlarıca. Yaşarlı diş güzeli. Çiftlerek, yaşlılar. Yaşlılar değil. Bu kaç oldu da kan? Ya bu kavuşu 90 binge verip yatan bu 90 binge belli beytan. Yaşlıca. Yaşı 2 yaş boş 2 yaş bulup kaldı. 2 yaş bulup kaldı. Bu kaç çekene kan? 95 kamo. 95 kemi var. Yaşlıca. 2 yaş. 2 yaşar. Kaç sırada? 80. 80 sırada. Kaç kemi var? 95. Sırada var. 88. Yaşlıca. 2 yaşar. 2 yaşar diyor. Böyle öğrenelim. Ocakta bir yarım yaş, bir yaşlardan daha görüyoruz adam. Na tokolup kaçı oldu? 75 kamo. 75 kem var. Yaşlıca. Yaşı 1 yaş. 1 yaşarlık var. 75 kem var dedi. Yaxşı. Kaç kem var bu var? 85. Yaşlıca. Yaşı 1 yaş. Can şey yaşlı var. Nalap kalan çekene ka? 80 kem var. 80 milyon kem var et nalap var. Akırı nemi? Torpaktorga çörelim. Torpaktor qanday oladı atken? Erkek torpaktor görüyoruz. Çekeden like'tan basıp turunuzlar tuğandar çekeden. Aldık kadar sıraya veriyoruz mesela. Nerede? Bukalar kaçıdan buldu da ka? Bunlar 55'ten orada. 55'ten. Tegiz. 500'ten. Tegiz. Buna bakalım 55'ten de. Kaçada da ka? Bukalar kaçadan buldu da ka? Kaçadan buldu bukalar? Eko. Eko 150 kun deydi. 75'ten bu da var. Asıl tukumlar deydi. Mınау тизилгендер канчадан экен? Мына тизилген букалар канчадан ака? Жалын отабы? Сатылабы? Канчадан? 60'tan. 60'tan tegiz. Мындай tegizге. Канчадан болду экен мыналар? 55 mindən. 55 миңден. Канча 5-өө? 5-өө 55 миңден болду дейт мыналар. Кетип атат. Ne oldu? Baktayken puldan çıkayın ha 92. Al. Alıp çıkandan baştaki. Kaç oldu da eкен buka? Kaç oldu da? 55. 55 миң сом дейт мына буканы. Kaç eкен kaç buka? 50 kam vardı. 50 kem var. Yaşlıca. Topok. 50 kamo var. 50 kem var. Kaç oldu buka? 50 kadar. 50 ming so'm. Kamayından sarı torat kaçıldık. Boynunda bizlerin Sopa kaç? kara sarı var, kara cal, kara kuyruk var. 45 ming so'm. Erkek Sarı topok. torat 45 ming so'm kem var. görgön bilgenler Eğer oldu. böyle öyle. Hande orada tut. Kupa kaç eken? 60. Yaşlıca. 3 yaş. 3 yaş oldu kaldı o. Şundan. 3 yaşar dedi. Okşa kaç yaş? İçindeki çoğu yol olanı. Kaçından mı? 25'ten. 25'ten dedi. Erkek topaklar.
Işıkta dağı sistem torpakları var oldu. Sistem torpaklarından dağı sıraydı. Erkekler taptaza sallan. Erkek, yakın aydan mı? 40. Bişkek. Yok, pişki bulundu ama şu 40 bin so'mdan aldı. Şivet. Bak ya. Şvet. 40 bin so'm deydi. Erkek. Bular erkek kaç ekan? Kaça? 35. Şundap. Çota. Şer okşabay kaldı da. Kaça erkek bir kaçı var? Bir kaçı var. Kaça? 25. Erkekler var mı? Kalmadı. Ne var satılıp gitti mi? Satılıp gitti deydi. Ha. Geliyor tavu da abi. Şer aldı da. Nomer ayıp kaçıştırdı motorga? 220 08 40 86. Emesi bağısı kaçadan kaçaga çeyin? Bası Жақшылар 30'ga çeyin, atak 15'ten 30'ga çeyin. 15'ten 30 bin so'mga çeyin. Жақшылары 30 binge çeyin deydi onlar. Sütem terpoklar. Eğer uyuңuzlarga sütem terpok gerek болып қалса, азыркы айтылган номерине байланыша бересиздер. Ушундай, бүгүн биз Өзгөн базарында эркек терпокторду, букаларды көрсөтүүнү аракет кылдык. Сунуш пикирлери болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга катталып катыла бериңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.